Ora sobat taganupan. Selamat pagi. Bapak Inang ijape hita marian bani panurangon. Ayat harian bata nagabe rigapan si Ganopari Sadarion Rabu 25 Agustus 2020 sada. Aima tersurat bani Sada Tesalonika bindu 5 ayat 5. Ai haganup donasyam anak nina lihar anjah anak Arian seng borungin atap nagolap si madahita. Malas duhurta bani sogoton ipatogu hata nine batahita. Bahasa halak Kristen na adong ikuria Tesalonika sonai age halak Kristen na adong isap tanoon aima anak na lihar atape anak Arian totu patogu uhur dokon rosi patotap pangarapanta anggoduma isobut lihar atape Arian lau patugah kon bahasa talar do bata haganupan pasalaha pasal parguluhanta pasal sura-sura nene bata pasal si paraya konta ibagas Tuhan pasal haguluhan si magira rosi pasal parohni Tuhan Yesus napa dua halihon ay maase Bapak Inang Korea nalongan ibagas Tuhan pa Yesus Kristus lang perlube hape kita sebagai halak na persaya tersunggut manangar pasal ari parohni Tuhan Yesus napa dua halihon halani aha halani sahalinari anak nalihar do kita artini ay guluh ni halak na persaya langbe guluh ibagas sagolapan ase anak nalihar halak Kristen nadop gabe anak nalihar lambin mangidah bahasa hatua kondo status na baru ay nahinan anak borgin atape anak hagolapan dekosi ihopkop Tuhan Yesus gabe dapotan status na baru aima anak nalihar persaya do hita icay natotu maningon do hape ipardia te hita bahasa anggodom magabe anak nalihar kita anak namangguluh ibagas nebata totu haguluhan tape mangguluh ibagas Tuhan langbe mangguluh ibagas hagulapan ay maase hatuahon na luar biasa do humani ay sangga ipatotap ne batahita gabe anak nalihar ibagas iya halani ibagas haliharon ay ijaima ipatalar ne bata ijaima ipatugah ne bata ijaima ipasingat ne bata hubata pasal pambahenan ni nagop Rusia janah langa dong Rusia ni ne bata naponop das hubani ari parohni napadolihon aipe
ipatalar do, ipasingat do kubata selaku anak nalihar. Ay maase guluta lang be manggulu ibagas sa gulapan. Guluta lang be manggulu ibagas halino aturan-aturan atape bayang-bayang aturan ni hajol mau. Tapi hita selaku anak nalihar ilobe-lobe ni bata mangguluh ibagas sondang ni ambilan nama dia, mangguluh ibagas torang ni hata ni bata na mambubai hita ase dasma hita jana parupe hita bani haguluhan si sadokah ni dokah. Ay maase bapainang kurian longan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape hita marianan bani panorangon na manangar rigapan si ganup arion. Anggo hautungan doai ihira hita gabe anak nalihar hita ibagas Tuhan. Porini pe rohma Tuhan Yesus na padualihon lang betar songgot kita. Halani lang sopong paroh ni ay. Masih lang sopong paroh ni halay doma parlobe ipatuga. Doma parlobe ipasingat. Jelas tumang kumbani hata ni bata na ijalo kita si gano pari. Ay maase porini pero sopong Tuhan Yesus paduhalihon lang sopong biay ang gubani anak nalihar jana seng habiaran biay ang gubani anak nalihar. Ay porini pe sopong paroh ni ay lang porlu tarsonggot be anggo anak haliharon. Halanya ha porini pe sopong paroh ni janah gemambahen gabe tarsongkot sedo paroh ni ay na sopong. Tapi salah ni jolma indo ay halani lang ipasirsir uhurni lang ipasirsir hateng tenger ni hurni lang ipasirsir pangarapan rosi haporsayonni ibagas na mga loalo hata ni nebata nagabe suluh laho mandopakon ari paroh ni Tuhan Yesus noa paduhalihon ay maase anggo anak haliharon jongjong do iya tenang, jongjong do iya percaya diri mandopakon ari paroh ni Tuhan Yesus na padualihon ay. Halani aha? Halani bani ari haima anak haliharon, anak arian ay. Hita selaku halak na porsaya nagabe anak nalihar ay manjupahkon mandapotkon ulih haguluhan na totap si sadokah ni dokahni. Halanyaha halani bani aryai langa dong be hasasapa ni dosa tapi rohma Tuhan Yesus gabe huan bata jana lang roh iya songon panakoborngin. Alanyai maningon pardiete hononta jana maningon patalaronta do guluhta na parlobe. Anak nalihar totap torang maruhur agepe bagi namasa. Anak nalihar maningon totap puho
lang ratar podom ibahin parombus ni logo ni dunyaon. Anak na lihar lang mabuk ibahin na masa. Janah anak na lihar tetap menjolom politik ibagas tengir ni hurni. Anak na lihar sedo sigilaan ni naibata, tapi si haholongan ni naibata ay mase. Anak na lihar tetap sirsir do iya membere dirini ipodahi janah ipauli-uli hatani naibata ganupari. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hatamu. Nadok menorangi uhur apa pikiran nami. Merhite hatamu. Ase ibagas perguduhan nami. Lambing ipataridah kanami tongon. Guluh nami selaku anak nalihar. Namangguluh ibagas rosuhmu. Jangan hutap terpaima-ima. Bani parohmu na paduhalihon in. Ay maase. Ipasirsir hanami ma diri nami. Mangalo-alo parohmu in. Ase ibagas guluh nami sigadup aripe. Iberi hanami ma uhur apa pikiran nami. Nagabe apian ni hatamu nama pasing in. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Calama nami rapakon tonggo nami. Amin. Shalom. Oras mahubat tahaganupan.